museo mwithukisya na museesya witu wa ibindi let's tumwete kila ibinda umundi ninoka kwenu nikena tunenanie na tumando usungi tutonyo kwata wa maundu ala naende ibindani ye especially ibindetu kwa tina maumu mamundu kwa masito nitawa Ezekiel mwenye wa Malilu na kindu kimwe ni mwini wa benga music kana secular music na ni mudhukumi ama professional counselor ni tutetheanisia anandu latete wana mathina la metha na mathina mathina ma kiliko ma kimisi maunzo latina mona tutetheanisia ukasa kwithwa ni twa mando usungi wa ondu tutonya kwika twi bamwe na umundi dinena nchiu nena ta mwanamuziki wa secular music na ukanine neta a professional counselor nikena tusisiekana mondo la tukwika umundi ni matwa ile na tonya kwika hata nikenda tuwethe na tuelimishanite muno tusomethanetie tutethie uni witu na kwa kitumichu ninithitwe ni natie maundu maingi katika mitandao yitu ala mende kwikika na maundu amwe ala makwikika titamena utanu ngoni situ pena mothatu twina mo pena nziatu bitile itonye kwithwa kwa one way or the other itiete mituo na miamulo ya Ngai na ukero tuiko sio Ngai na tuteomana na numithiti tuyandu nitwile wana monivu na mawonzu fulani ukitha tita tutelewa tina kumisya muno na kwatia miamulo ya Ngai na nicho wana tubika wa bandu kewo mundu aneno na hii akayituka muno lakini wedo wake kama ulozini twa kalila ndena tukanena tukamanda solution for whatever is suffering from the one at the point isu pondi mungu na twibika ku mitandao ni latwa sia sidia no ndumana mundu kwisilia kuli commit suicide nondi lawa yumilia na wane na muno ku mitandao wewe tukite pio tote na uoni wake with ya sekana nimbikite mwisho na undusu nimbikite mwisho na ndina ondonge ateo kuweta na kunena. That's a way of like somebody wanting to commit a suicide tiko sakete ko yite so omituki ninilitwe jona maundu makuneo na igana asiati miaka mingi bidhaluni niwe tandu makinene ya yulua secular music na hii ni maa secular kimone matuika atia ni tiate imanga hii tia kiasio tia ndo asio na badila maina ting badisia kumwendesha Ngai nisia kumwendesha satani dina objection about them na dina ondonya kwase yulua mbadisu indi ekanene ana msikita ando tamungu nikula mwanangu. When I compare any alama ina secular umundi na alama ina gospel ningona kanga tukatoa kosa na watose mundu wa secular akatikuika motao ngai mwaniosa mundu wa gospel akaika motao nukwithwa andu ma gospel ni mabikie bandu mane na muno ma kiluka andu ma secular meko mabitukite ma andu ma secular na whether hiyo ndene tana na dha ni masekera mane andu makibinduni ni tubulani leo ndete kalondo mwe na bingwa moto nyote dio longi just una siati wadi uti na atwini ya Mozambique na atwini andu maitu na be andu mosa wadi tandawayo wabosio ya ngosio na be mundu tukizia wadi wa mundu ni kwithwa mumwendete na nuona ametuo na mienendo miseo ili latu yetu kiisia mundu akinena na hiku mitandao
no ile mundu sino la wewe wenda kwatia kana wenda kwiro umile take we na ke mwira mwibaruka na ngo cienzi da chino nibu napata weni kwa ngai witho we munini ni kwitho ngai ti mwendese wanai na ti mwendese wa mundu na ndatana wani ila teka mundu mabuku ini ngai ni wa mwe bidela andu make meotana nia na kwikala nthi wamwe na kunena na kusolve mathina mo meka mwe akana ndira kwasekana nini newie mutandao ni mundu anena na inambiye nonye kamera yewa na nona mundu umeathiombe wa kamera na anekala ndi na uneni wake unei na uthatu na ti ungi ane kasolo ane muthatu na nuna express wo wake kula kwi mundu fulani ulona mitie mwana na anase mwana na akani nyake na ni kwati nyake nunewi akani mwana na anasia inyake no kungendia mwana ndeto ingiri no melogo kasolo nunekiene sana unanemie na ana weta wo wake wala ko yumela na baloko na wo wakata umite na no uloko kosi wo wake indi katika uneni ana yedho muno ana yumenge zaidi ana nenda viteto ingiri nena wo even the public should not hear all what he said. Ilo alikilila uneni ni watu uyenda kukanya mundu eka mukanya ginyamo yuko na we wake eka munenya ta omuntu kite tapeke ndo musindete netunewiye aweta na diga ile tu a very social relationship ya mundu ana nyumali andondo tuteratimisi mashambiki matatu wa mamisi no with a mind right at a point na wami mana kana kushie ayona toto nyoko muia na wami manya na ku trust nayo ili umundu na nejo kione kana se camera ukona these cameras we are putting in front of us and start talking about our friends are exposing and ruining our relationships with our God and our people. Kwaone kwa siati nitunonie uneni usu weitianzia ya kana nuna kanisi another overbound na kinende se kila mundu na kila muna unaambi comment kila na post hivi no nina sisi comment hizi anu mana comment yemena wo na kuita na masito mewade kila una create ni tiusio kana mzianzio ya kukani ana create enmity among even a community which did not even know this. Ulona kana wane tawa mwana na mwana usu ilo nende no kana ni kwa nunewie na inya wake nunewie ende ndeto ila newie sia neno si okane mwana ina enduku si ina enzeo nina atitenzea na ndiko na ina itonya kwete muwo ndi ni wakikalokimu ila weta mwana na kimuya mwenu tiwo tabweni mwenu wendia we musonzola ndeto isu sina alima kikalo changai ineti utlikangana ko kasole ko data muno idho we mundu mute we ifundisio kosa ndeto na ndetilo kosa ukitunga uiseka uisiumbombe nikena nako ukwate usio wa kila unenea know what a benefit of what you want from those stories. Kasole ko data muno na either we mu na whether wakosewa itaula wakosea monene at a personal level, not in front of a camera ini sio twanangia mundu kwitwa ndekea muthanga niwithitwa kitho muno natonya kwa kimwe nyenta kuona ndekea muthanga tokumanga sympathy nukwithwa ilo na tu Dubai kana ilo nende Dubai kana mwache kwa sababu kutoka ila sindu nye kama nyendungi ndunga mwane kwa neno neno yokuwa mama that is seeking sympathy na mundu menda sikia sympathy ndege seek sympathy pala be yando nikenda wendo kana unengwe more votes aye unende Dubai uneka mundu mako why don't you keep them privately on yourself
kila mundu ndivika na mundu kwetwa Sweet Peter nuna apikinesa ana sponsor ana kunengali ana onenge simu nisi si onde na phone camera. Do not expose this to people. Tuambie nenga a room for people to talk, a room for people to abuse you. Kwa usioka ingi wikalandi ta mundume ubithe mondwa ekone na naye kwa kuyando ekone ndo kitho wandune nikaenda ambekona no kwenda wandu makunene no sio no kwenda no kiko usio. Don't be like that. Vi umande usio kwa ndune na wona bindia nikaenda kila tukuona meko makumende na kwika tikamana kana you did something I saw and so did you this. Ulo netawa inya mwana ngakula na tsanduka sungende ndeto hii ni titenzia na mundu musomo munene wewe unokuwa ukudha wanu kudha musomo nukwenda kwa exercise kisomo chako. Yes, you should do that. Ngai no nenche mo usiosu he anointed you to be a learned person and you should show it to the people. You can know with a difference from other people. Go exercise kisomo chako nenda kwenda kwa exercise kisomo chako tukasungende to hii ina nene nenda nukadhi makulia bindia nokia ngai mbokitanie nigulala kuikala ndebe wa camera na yambe kuisunge, then we'll be calling for an enmity and a room for more talks na andu makinena naye inyene siyo yomuno museo nineyo wetu nyamwana na nini kuelewa na nini tukisamba siaku sia motawa either we mundu museo wa kwenda kuikalata a person who is learned, a person who can bring people together and let them learn from you. You mundu mutinda masekete na kunene we exercise your wako and then from you I understand like you have a problem with ndekea mudanga na wanamnita wina wona inya ndekea mudanga wa kibeba na nusio kwitha we express na tema na kana wina wako nikenda with the nweleka na ukitunga tungwa no yego kosewa indi masekete ngatwa ku tabia na ku start awe mwana maitu ndeto ila unena ila ukulia kwithio unengwe ndaiya isu unena nito nyoti matulia kunenga ndaiya nikitha bento na nini wita mwana anya ulo kwitwa ndekea mudanga but you went overbound and they used abusive language na lukesu ni kutuma tuona kana tita twina anduma gospel matonya kwatiwa oni wakenisiana situ tita twina anduma gospel tutonya kwatia ili ene atoa tukatia mikinya na mituo yo na mikalile yo nikithela wanena na yasia fuck you nyende tuzinasiwa na songo mejalia na hivi we Africans ala meke thio kitutunga na tukunga tweke kunena na tweke kuikanai ndiko asendekea mudanga na mimi ndiko asia kana masekete nunwele kwithwa anakosika kosie kanwelo kungo muno lakini nyini kitomya ndeke kana masekete walanda to inoni si utimba overbound na si kila nisia kwa tunenga ndai onde na twana na tweko mana who is who where who is doing what who is who are we all God or are we partly people of Satan? Akani mutabikindo ngaiti mwendese wanai na ti mwendese wa Mungu na ila tu hanena ndatu hii tunaneni na yikana tunasiwi tunenge satani mwana satani wa moyo na yona asindete ngai na kido kila tabania satani ndao tunenga mwana wabweka odonga iwendete peka yunenga satani mwana na that if we are principles of justice, we are principles of God's word. Let's not allow the devil use us to spoil the church of God with our words. Chinyanda nyofase. Ili ondetu ya numangai. Ili ondetu ya numelekele usumbene waitu. Ili nanti kwenda sumbe waitu. Tweke unena ndetulani uye. Kasolo anena. Masekete anena. Na ndekea mudanga. Anena. Na beki tukienda kwa tatabinita kwa tabadati.
misungile yitu ekaithe ni misungile ikutonye kutukile na utunenge ukristo ili pia kristo manenge tubina na kumba unengai na atuya proclaim my word wherever you go. Nena tu kwate to proclaim the word of God by our makina maitu wala tu sunga makina omo militimba te sasiubye sina mikalile ya kristo tisi okay kanisani na tisi okay mwambani idhani tamu ikala mwambani tegi kuona nitola ni tofauti itu yu na alama ya kanai ikanisa tiba ndo hapo kanai wadio tukini ngai tiwadio ndo tunengete privilege to talk the way we want. Tumetandao tu tunengete privilege to talk the way we want. Let's be people who fear God, people who can be emulated by others tomorrow to come. Kwa mzitana na seneta wa Ezekiel mwenyewe Malilu ni professional counselor na ni mwanamuziki na ninge alama bahati ya chane onichapa bahati ina ku click that button ya subscription to search Malilu mwenyao na wadhibu kile mbai si hapa nisi asakila ndio lea na ukilike na ukini follow na adhamu kwa nigudu kisa tumoto tuinge tu hapo about counseling. Just go there down, write a message to me and I'll reach to you. Ni usiono ndo kubirikisia ngaya mwadime na kimunenge ukilio munene na musinde kibindu tweke kwidwa tiano mati ya kibindu ni mubea ngai na mwadime.